angkat baca-baca supaya dia ke mata-mata lakai ye buah iya ko angka bayani baca ye ko nakiburang minuma lakinna iya tu lakai dia ke mata-mata dia gaga makun relan na puji selain ini age baca bu tengkalingin ni madesi bacana age baca ko yakiburang minuma lakai ye igarugari minumange mas sampajang ibu suju paca kurang aja lalu gadi na sampajang koe na sebai ko mas sampajang mita we mana serta masuruga apa nangang kiki ko pongala taala maka atakku ye apa angka ki suju ko pongala taala agai baca bu nere ko igarugari minumange tengkalingin maricing ya ko ima barakai de gaga lakai ko mata-mata de gaga lakai poji makul rilang namo mabani kon rajamanna namo lambur majama de gaga lakai tertarik ko makul rilange ku itu bacangi bu age bacangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa. Salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintah desa yang hadir, Bapak dari TNI, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pejabat, Pak Imam beserta seluruh jajarannya, Pak Haji yang sudah beberapa lama yang menghubungi kami untuk membawakan hikmah maulid di sini. Ibu-ibu semua yang hebat luar biasa, baik majelis taklim atau yang tidak tergolong masuk pengurus majelis taklim. Di mana kehadirin sebab marjid tu haji si dia acara poligama kunrai. Eko kampung Pak di Sidrap. Eko melo kimi bu acara mamoli mamiraja ataupun acara-acara yang lain. Kita nejo lo makunri maka panas sampai kimi bu acara. Panas sampai kimi apa sedia. Ya kemakan ini makun reso seko insyaallah janji itu dan terbukti alhamdulillah hari ini berjalan acara dengan baik itu berkat ibu-ibu semua yang luar biasa. Ini mana kehadiran pada kemarin lebih yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, pure nebita watunna tudak butti sibawa Siti Khadijah miti oi matanna nabita pakolingi watunna nabita tudak butti sibawa Khadijah benina nabita sempak miti oi matanna nabita kenapa jamaah sekalian herangi Siti Khadijah maka dari nulika pangimanan ng Nabi Muhammad buti si bawa ya mana kat teri nulika apa manan ng pubeni janda jadi ro janda aja moga ga masara nyawa na sebab beni na tu Nabi ta janda mato ya apa ko salasi itu ciri janda warna ungu nasa tawe ko mero tapi detonanya manang. Jadi kau angka janda aja mata masalah nyawa apa? Benina nabita janda. Siti Khadijah sampai mite mata nabita. Makali benina nulle rokapang mananang Nabi Muhammad aku beni janda. Ternyata deh magi pala namite mata nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak Bu ningarang itu matonna. Ningarang itu matonna. Nah sebab Nabi ta mabicu mopi mabicu mopi Nabi ta Muhammad sallam lamati to matonna. Menjadi pertanyaan Pak tabe Pak Lisa tu mopi di bapak atas bapak tak masih hidup di orang yang sudah meninggal bapak atas sudah meninggal. Oh iya Pak Babinsa masih hidup, bapak dan mama tak masih hidup.
menjadi pertanyaan kepada orang-orang yang sudah jadi pejabat ataupun sudah punya pekerjaan yang layak. Tapi Pak Desa, biasa nih garo lo cilingi siarai ki buruk nama pata pakai pakaian dinas. Biasa nih. Dia pakai apa di? Jemaah sekalian, upasengi sewaktu-waktu datanglah ke kuburan orang tua yang sudah meninggal, sudah punya pekerjaan. Angkanya jemaah-jemaah makasih makanya bahkan kita sudah dikasih pakaian dinas. Sewaktu-waktu pasengi lauki cele-celeng ki burun atau motota pakaian dinas. Mama, bapak angkana he. Barakat data mak, barakat data pa alhamdulillah menci pejabat nak. Barakat data mak, data bapak alhamdulillah madece nak. Kenapa jemaah sekalian? Ridha Allah ada pada ridha orang tua, marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Makanya yang masih hidup orang tuanya urus dia baik-baik. Tapi kau mati nih, doakan dan impakkan atas namanya. Nah, sini nih teman-teman Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan peringatan Maulid. Luar biasa ketua panitia, berkat kerjasama kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jemaah. Alhamdulillah terlaksana dengan baik kegiatan kita. Alhamdulillah barakah Allah Ta'ala. Dan disertai usaha kita juga. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi ang kecurang rigangkanna lalang tutungata rino sinampai ya kecuri nabi ta insyaallah. Matu kusuru mundrin pangala taala wa dini lolongang surga pamasina pangala taala nabi tagatengi nabi ta mantraki nabi ta sibawangi tamar surga pamasina pangatala beraka miga salawat ikut nabi ta ya kecuri ampi kedu malicina ya kecuri pure na contoh nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah matu angka mali nagata tamar surga pamasina pangatala. Jemaah sekalian, ampi kedu na tu nabi ta mi rampi. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah IMP Rapang. Salah satu sekolahnya guru tak kali silindring. Wapak gurangi 101 ahlak Nabi. 100 si di ampe kedua Nabi tak. Tapi kuyur melebas pak 100 si di kira-kira malampe-lampe. Si sana lo bahas sidi. Salah sidi sifatnya Nabi tabu. Salah sidi sifatnya Nabi tayacuri. Yaitu Nabi tak ko angka agaganna de namelo matin romatanna kecuali capu iro agagaya bering upakuli Nabi tak ko angka agaganna wadi bereng de name matin romatanna kecuali capu iro agagaya bereng tidak melebihi 3 hari. Biasa anggota pole maulu biasa ibu-ibu pole maulu mega soko na poleang awi nala birang irakoi suku na ni mak birang wadi matu na sale rakoi ni pipan lakadi wadi matu na sale patama kulkas sangadi po sila ipalay laseke alengi bali boleh kutu alengi keluarga alengi sumpul iko ang kami kita pulang ngabirengi nabita de namelo matin romatanna ko angka agakan nawat dia bering kecuali capu dalam jangka waktu 3 hari. Iya na biasa kejadian apa boleh ka ceramah ko ajo ceramah ni maulid masih di bulan 8 ulang arwah mau piro jadi 3 bulan apa macam ni lama maulid di banyak kabupaten bahkan sampai di Sulawesi Barat. Si tengah nama ni si diulat tu oleh Korapeng setengah sih di pak namanya kemana gak kenal nggak tahu lo bilang ya lisi pak melo 50 lisu lengi taloy dan yang lain-lain melo kamalengi balik bola kok ketindro nih pas setengah sih di melo ka patami kulkas semi sama kadong ditonali kulkas pak makai kan melo ka baje piwak berengi mito ka kemari lo ka macam ni alhamdulillah angka mau kalau runtuh tahu si puluh-puluh wali ini saya sapa tapi dia pernah capu sehingga eron ni dia namanya makanya tinro nama takku mage upikiri kiro agak masolang amai
Iya, ini memang rumah takku. Jadi maka dah kalau kama mauli pak, mancar nama mauli, nawan ni tanggapan ni pelau lisu, opolangi kalau jamaah daku aja nak kesini kalau ada malinga. Iya, di misal matu memang rumah takku pikir ini, kau ada malinga. Terutama kalau kama mancar nama mauli, ni tanggapan ni lisu. Tapi ya soe, insyaallah itu permatin boleh wala aku matu lisu. Jadi namo si tanggaw to wala to. Apa gor aja boleh ibu ustaz kan Rosi ada aku penrang dan ustaz soko talo ada aku eledan ni nang kanaling ni tau dolangan nge maka waru apa awan kelinga sa gitaw ko tawas sama nang jemaah sekalian sini na tamatapan ng Allah Ta'ala jadi sipa na lebih tabu de na melo matin rumatan na jadi angke sipa abas sangangin hapunay. Ni ko ang kataw pa mate na mabasa. Pasti na senga taw awi mate to base. Taw ba kadu kanjana? Maka to basa mamauli ki boy magala patulong mabere agaga. Kapag to na bere mamauli ki. Taw kanja itu. Mittani mate na turiram pelicina. Tapi ko ang kataw mate kigrigal pa ko jambata galang pocak ko temo rako. Di na senga kita we pa bahkan Mario mi tahu ya kada mati lah kadi in hatu to liwa sike na biasa tu na usuko na dito na may palitikan padahal namo tahu sike pa dito na po ito sike onro kalala to sike pa namo tahu kadi dito na po ito kadi to kana sa sike ni ano padahal ni rumah sike to. Jadi ancaji kita basa sifat punai pertama ancaji kita basa pada Nabi Muhammad SAW tanya bawas pada sallan naling agagana bahkan beli bolana tanya sallan naling roti si basusu bahkan angka kapere o kusudut kota Madinah na bawan Nabi ta Andreas Soso padahal manas sama kada kapere tanya sallan on robasana Nabi ta. Yang kedua makadai guru ta Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, Ibu, ya ko ibace barasanji, ibace korange, ibace mauli, ner ko mauli ki palenna ki werinong. Na payir ma to werinong ya ko lisuki, ko angkana tama kunru. Madari to angkana apa? Madari to kanan ay pasikola, capuni spidole silosi, ibake maroki majalaska de panamelo mapaham. Ang kami to na namakot pa capuli spidoli solusi ni pagana pa ko ang kana na makunro ang kana na palasang cede malasa puro si buru kang ulo ng padi si ajena puro si padi ajena na boss si motoro puro si na boss si sapeda puro si rumasamas si ko ang kana na palasang cede malasa anana makakunro capuli spidoli si tangalosi ipake majalas ka de pa na may mapahan. Iya na roe ita pinungan kulisui. Iya na roe ita pinungan kulisu kimatu. Insyaallah mak baraka itu anak tak mancaji anak soleh dan soleha, mancaji anak maturu, mancaji anak-anak di napalasan. Iya rolak bikanja anak ko idi bawa boleh bola tak langsung. Lak bikanja apa? Iya ko idi bawa boleh bola tak. Tapi dia nak pergi akak wae mesti pak idi mata wasum basi satu. Dia nak agak hilang semua kau apa di tamu sikit tak bawa mata bisu. Ya ko iya rumah barat kata binung anak tak insyaallah mancaji anak tak anak maturu. Insyaallah anak tak mancaji soleh. Insyaallah matu macam tu mengaji pada dendek pengaji teh. Sungguh bahagialah orang tua yang punya anak pintar mengaji baca Al-Quran. Ia peko diri sengana tamat tilawah. Dan sebab were itu je tu were. Tidak semua orang bisa suaranya seperti itu. Ia peko diri sengana tak mati lawak minimal dia macam mengaji pada dendek anak tak macam mengaji anak-anak tak semua macam mengaji ini sebab nigi macam anak mengaji okomatu sturi modern pengala ta'ala syafi'an li ashabiha angker baca Quranna mantra imatu tamar surga pamasina pengala ta'ala bakat tomatonna dipakaikan mahkota napa ipatama surga pamasina pengala ta'ala bagi siapa orang tua yang punya anak rajin baca Al-Quran bahkan bisa menghafal Al-Quran anak namatu ipakangi mahkota pada raja napa ibatama surga pamasina pengala ta'ala maka beruntunglah orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama
Pak guri anak-anak masih sekolah agama, masih sekolah pesantren, Pak guri anak-anak mengaji bahkan kepala koran, sebab matu ipakangi matu mahkota fokus rimondrina pangatala di surga kenikmatan Allah. Nomor 2 jemaah sekalian, itu Nabi Muhammad SAW Pak malak da itu napakala bimakun raya ampai ibu lalanna kita barasanji agana rampe yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena mato jai sandalana alena mato tepate pangi wajajunna apa kau lingi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena mato jai wajajunna alena mato jai sandalana alena mato tepate pangi wajajunna. Dalam artian apa? Nabi tak malak daina pakala bimakun raya Pak Rasulullah Pak akan lirang benena ya Humairah wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya onron apa kalabina Nabi tak benena apa dia panggilkan Pak wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya enggak tahu aja dari lakai mah bolong-bolong benena ya kunuli benena akan aseng bolong kendra kau janganlah Pak panggillah dengan panggilan sayang seperti Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Maka Pak muliakanlah istri kita seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Apa Pak ya komele pagaji benewe Pak komeki pagaji benita ibu rumah tangga ban najama Pak benewe 10 tupi 7 juta keminacet gajinya siulang ye dia pernah bilang narko mapagurui dia pernah bilang narko pegawai dia pernah bilang narko mabalui dia pernah bilang ko engkau usahana ibu rumah tangga ibu rumah tangga bawa jama-jamanna benita Pak de komelo ilai gaji 10 7 juta keminacet gaji ni siulang kuneta mata papa taruh lo bilang sidi bayine tak manasu siaga gajin na panasi sulap Pak saya punya toko sembako Pak di Rapang toko cahaya laris asana angka beli bola aku Pak bulu baso utanero utane Pak jamana kada gajin na 4 juta siulang kada 5 juta siulang itu pun si polosomi majama si polosomi majama baso si dodari asana Pak lo ama ki Rapang manri baso kurota pada mo kaya pawajarangi baso paling makanya tuh Rapang baso si dodari asana apa juta gajinya sulap Pak kada 5 juta nasi polosomi nabaini tanah nasongi 24 jam aja na 4 juta gaji tabuang aja na 5 juta anggaplah 2 juta benita mana songi. Yang kedua benita mas sesak siapa gaji na pasasai siulang anggaplah 2 juta siapa ni juta Bu apa ni juta benita to maseri ase boleh otane mak jope-jope apan remanu apan reti maluluak de mapel siagero anggaplah 2 juta siapa ni juta Bu 6 juta bayini tato matarana siaga gaji na matarana sulap Pak iya ko si 5 juta si tangga dia to melo madari nagala cesu bulanay iya 2 juta dapat to melo siaga ni juta Bu arwani juta arwani juta bayini tato tasibawa wani tasiasi wani Pak dia habis ni Pak dia kau 5 kilong angka kama biasa mang 5 kilo to lalu ki ikali 30 ni makanya jemaah sekalian gaji istri itu Pak komele pakai 10 7 juta kemenacet silang. Maka siapa yang memuliakan istrinya Allah muliakan hidupnya, siapa yang hinakan istrinya Allah juga akan menghinakan hidupnya. Maka muliakan istri kita Pak seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Tapi nigi bayine maraja sakda kunewai adalah kenna ina tu bayini madoraka denule lolongan suruga kecuali suaminya ridho, kecuali matarutari laki tadi tol meriaga nigi to bayine macicopan lakenna ina tu bayine madoraka denule lolongan suruga pangkato itu bayine Pak sabarak iri sejolo buat angkato tu bayine Pak maka cicopang oleh ki majama makna pampianga handuk agana sama dari bayi cicopang sesa majen yang kia musur tengah bore paku ya si bola
min aman nasu, min amasassa, min amasarri, min amatarana. Demi tuji tolo poji ko sebenarnya di bapana. Tomato ko mi atu poji ko menen kan gubene, capapa. Maci coba nagangkan na ang kato aroni maringan 5. Nalappa man abenina. Aja lalu pak. Nigi lakai. Nigi bayini nasa guru nigi arone. Nigi lakai nasa pandritata. Nasa guruta biasa leppai benena angkat na arone palapa masuli iti layananya ternyata apa wi pak nigi lakai nigi arone biasa leppai benena angkat na arone palapa masuli iti layananya pali siratu sabutallu saking Rasulullah pak memuliakan istri maka pak muliakanlah istri tak seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Tapi kok angka bayi ini maraja sada na lakenna, angka bayi ini macicopa na lakenna, bayi ini madoraka itu, dia ini lelolongan suruga kecuali suaminya ridho. Bu, itu nang kata gara-gara laki kita. Jangan mengaku cinta Nabi kalau angka mau pa bayi ini madarimo pa negara lakenna. Jangan mengaku cinta Nabi kalau angka mau pa bayi ini macicopa na lakenna. Sini na tematapan po ang Allah Ta'ala. Selanjutnya, lihat reka dulu. Magi nang kabura ko tumamaulu, magi nang kasukko ko tumamaulu, magi nang katallo ko tumamaulu. Aga betul nang kabura. Idi ang kehadere, anca jiki pada burae, anca jiki pada lokae. Iya tu lokae bu, iya ku itabang na de panang kana buah pasti menre. Iya na itabang de panang kana buah menre si. Lai timbut tanah, itabang lai timbut tanah, de panang kana buah menre si. Di namelo mati lokae kode panang kena buah di nami mati lokae kode panang kena buah betul na ada aja lalu gaga mati kode panang kena kiguna kepada narupatau pada lokae di nami mati nari kode pagaga kiguna kepada narupatau jadi pasangi pabu aja lalu gaga mati nari kode pagaga kiguna kepada narupatau ampai makadapan ritata anca jiki pada Pak Jewe maga sifana Pak Jewe masempo na maroa tapi mega ake gunana iya bu kumana suki namo maga kesin na nasunasutta namo maga kanja na nasunasutta bu tapi ko dega ka Pak Jena makanya ka Pak dega aga pali makare lakita kayu pasuk ka lakai me namo maga kanja na nasunasutta ko dega Pak Jena dega galundra betul na ada anca jiki pada sifat na Pak Jewe masimpo na waroa tapi mega ake gunana maliki ko pasaya 10 sabu sigompo tapi mega ake gunana ang kami matoto umakwa tu Pak isapa ko digagay mana diga pa desa mana diga pa kepala lingkungan mana diga pa TNI mana diga pa imang mana diga ibu haji mana diga pengaji mana diga ka penitiawe isapa ko digagay ang kami toto makwa tu Pak isapa ko digagay magay iya paraluangi tapi sibalikan na ang katoto tau masilangi kongkay ang katoto masilangi kongkay ang kasyatuyan ada sigatu mena pona tu tersinggung ampai nigi to padiri atin na padan na rubatao nigi to jari nyawa na padan na rubatao itu lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali nigi to jari padan na rubatao padiri nyawan na badan na rubatau maka itu dosanya lebih besar daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali. Sini na teman-teman po ngatala. Tapi ibu, ko ang kato jari nyawata, ang kato cerita rimon riki, ancaji ki pada ulama Ja'far Shadiq. Ya rubu, ang kapandrita yasang Ja'far Shadiq. Ya ko ang kato cerita kalelangi cerita rimon ri nasapay ro tawe. Ni kato puro cerita kalelangi usapay. Usapai ro tawe magi na sapai ibu meloi ucapkan terima kasih nih terima kasih mana kapura kamu cerita terima kasih magai pura mana ni tual apalammu pura mana ni tualik dosaku terima kasih muja kamu cerita kalian enggak ma terima kasih kak magi wa terima kasih pura mana ni tumala jaku pura mana ni wala disimu bahkan memalingi hadiah angka hadiah male magai nalingi hadiah na sebab Mario ipurmana ni nala dosana iro di sini tahu cerita ki purmana ni ala bu tuli mo sa di makor ko ang kato cerita rimon riki loki milaw terima kasih tuli mo sa ding iya ko makacil ki ko nabita iya ko ang kato cerita rimon riki bawang isoko
Kada ini biasa pura kak cerita dari mondri yang kasuko tala si batal lo terima kasih lah do pura kata cerita. Alhamdulillah purmanan itu ala palatta. Alhamdulillah. Lo saku purmanan itu ala. Jadi lisu kimato dia nagado sata ceremo. Bahkan nalengi hadiah. Angka hadiah pantenge, angka tu soko nalalana, angka tu bepa, angka tu minuman, angka tu buah-buahan. Bu, telemo sa di makar. Insyaallah tulli di. Jadi lisu ki paling mamalu, ancaji ki mudah memaafkan seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na teman-teman Allah Ta'ala. Yang kedua, telo. Magi nang ketelo, yaitu telo pak dega makanja libunna. Telo pak dega pada goloe. Dega pada bimpongi makanja libunna. Biasanya gimpe-gimpe dan lain-lain. Agak kelebarakan, agak aguruang, ancaji ki beton ada. Ini rupa tawe, dia tu gato suku. Namoka maga kanjara sidi rupa tau pak, pasti kekurangannya. Namo maga kasina padarna rupa tau pasti kekurangannya, tapi namo to maga kalelana sidi rupa tau pasti kadisina. Pak, namo maga cantik na benita pasti kekurangannya pak. Angka bayi mah cantik di sini sama nasu-nasue, apalagi ko bayi baru, mapalawai manisang. Angka bayi mah cantik pak, macam nasu-nasu di sini sama pasal-pasal. Padi, angka bayi mah cantik, macam nasu-nasu, macam tu mah pasal-pasal. Panana kesiha. Dia gaga suku pak. Dia gaga bayi suku, maka tu lakai, dia gaga lakai suku. Angka tu lakai bu, makin cung. Iya yang ketua laki makin cung. Iling tempe milau tahu, iling tahu milau bale, iling bale milau sebalako, iling sebalako milau urang. Natasi di mijuta nastor tasiulang. Iya ko angka laki makoro incunna, natasi di mijuta nastor siulang. Iya laki mapakewe, kanjane ya liring ko saloy na pataloyasi tajangi. Angka memang to laki makoro tu bu. Laki kadi, bale soli, bipat di. Onro to di silat na bene pa matawa pa ko pasay maki. Loy kasi matawa aga laki na cedi balanca na langi laki kat di bali soli ribat di. Makure kasi silat do pasay matawa pa maka beta. Sini na atau matapan pangalatala. Pada telo dia gaga tau suku. Tapi ko angka tau punna dia ceng asira pulo nasira sid di kekuranganna aja na bicara rusi dia. Cuma menjadi masalah di kalangan kita. Madari asira pulo na asira kanja na tawe si di sinna awe itu harus si dia patrilo na gore. Padahal situngan na ini miro asira pulo na asira di sinna melo ya kasyuri. Agapi soko gama soko soko ibu peni lebam pa peni mapijo peni lebam pa peni mapijo peni lebam pa saji peni mapijo makanja asi dianganna makanja asidangan sokoe angka mo sokole na melo makanja pijana aga soko kaldo tidak kong ke soko makado pa dito mi tabara bu jadi ko angka to di masjid di ko di sini angka na bodangi pak desata angka na bodangi pak babinsa angka na bodangi ketua penite angka na bodangi toma perintata na de to pigoi de sina bodangi de to masjid di pigoi ko angka to makoro tau kaddo tu yetu tau kaddo to pada lona soko kaddo sini na teman-teman Allah Ta'ala jemaah sekalian kuliatul malaman nangero namo mi bawa tabayo lisu si dewe si pak nabi teh kuliatul malaman mulai dari awal sampai akhir keganero si pak nabi tabu jangan menyusahkan orang aja tersusah pada terpatau rakyat jangan menyusahkan pemerintah jangan menyusahkan rakyat imam jangan menyusahkan jemaah jangan menyusahkan imam. Orang tua jangan menyusahkan anak jangan menyusahkan orang tua. Istri jangan menyusahkan suami jangan menyusahkan istri. Iya ini rakyat iya ini masyarakat kau nadapi ni waktu temak kemajapa aja, tahu aja ni masija. Awe malau lisu kasi pegawai kantor desa ke 10 asirama malau lisu na 30 mili masabu mili waja megangi pangalimi sing na ya. Itu namanya menyusahkan pak teman reserasi tahu ibu tapi si balikan ini pak desa ya kau nadapi na waktu nama kemajapajak warga ta na dia pagasiga di nak kemajarang ini na jo wajarang pak desa apa mega modita
pura bimatu terima gaji, pura bimatu apa sangking, pura bimatu na terima gaji na usahana, napakina waja. Tapi macerama ka ko ajo bu, o ko kawajo macerama, maka deh ibu sekcam ustaz, biasa lo pakai itu, wajaring warga ku sesa, awe pa ustaz, nalupe menyampaja kak. Man rasa-rasa kana sa pa ustaz. Nigi kita wang kainran na namate. Di nabi tamasam pajangan ni, bakat tagatungnya malakna, tagatungnya malakna, ia panani patarimai dari kupuri na palipainran na. Makanya hati-hati yang punya hutang pak. Maka di nabi tamasam paja yang ko ang katumati ng kinrana. Ampe tawe ko mati pa, ipanonno pole walana, ipaleceng katallu, inran na tuhe, inran na tuhe, inran na tuhe. Yan ito akata na gurutta, ampe ipaleceng katallu ko ang katumati, ipanonno pole walana. Agabat tuangan ipaleceng katallu, iparingarangi keluarga na, inran na tuhe, inran na tuhe, inran na tuhe. Sakit penting na iwaja sang indran. Nah, jemaah sekalian. Yang kedua, imam jangan menyusahkan jemaah. Yang ketujuh imam malaporo. Ustaz, jemaah malaporo. Ustaz, cauka na salo masigi mabir jamaah, cauka. Ada kumang ketusi. Anu Ustaz, masa na sang imakku. Loka masuk paja subuh. Mana ke? Yasin na bagi dua. Oh Ustaz, matana. Yasin na bagi dua. Tendre na sabitiku Ustaz, tendre bituiku. Majanci ka makada dena olok ko masigi pe masam pajangnya me kalite masigi dena olok ko aga tanah puima masam pajak subuh we pas lete masigi lete to puima siruntu sih pantas aku yang sepuima. Nah makanya imam kita insyaallah tahu menyederhanakan bacaan, apalagi mah berjamaah nabi tak. Kita dianjurkan untuk menyederhanakan bacaan. Ibaca roh umumnya dihafal orang supaya macio jamaah mondri dia menghayal. Dia menghayal ibaca roh dikir-kir napa atau angkat dari imam baca we yerme kenapa lanai namun anak macio ti mondri. Bahkan ibu-ibu ikut kenapa? Malomo napa atau nasabah surat-surat pendek atau yang sering dibaca mudah dihafal orang. Jangan panjang-panjang. Mas baca cari di pingatu, di mana? Nama melo ki 10, lampa terbaca. Yang kedua sebalikannya jemaah jangan menyusahkan imam. Kata aja itu pak jemaah, ya kupura imam takabir imam. Di depan mas semeng, Allahu Akbar. Angkat aja jemaah di depan mas semeng, awi. Mak baca pakai nih mang, di depan mas semeng, matandra tu kesemeng tu kan? Matandra pak, onro tu ni pu iman lebih bacaan. Tapi kapan ang kaimang, kapan ang kapak kapala, kapan ang kapak bicara, iya namal kapak, degaga pak bicara na lupai konsena, degaga iman na lupai hafalan na, degaga pak kapala na lupai hafalan pak namalkan. Kegero, jagaga makat de boleh sampajal 5 tunna, kecuali nabaca katallu, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ini roh amalkan aja tamakka dia boleh sampai jali 5 tuta kecuali tawace katallu ia ko yer mak barakka dia gaga iman tasakka bacana dia gaga pak kapala na lupa hafalanna dia gaga pak bicara na lupa ko sin aku amalkan. Sini na teman-teman Allah taala. Orang tua jangan menyusahkan anak. Ibu aja tolli anak ta makalelyang madariang ke bayi ini madariang ke lakai mulia anak-anak makalelyang anak setan anak asuh wih aja tuli anak tama kaleleng aja nasba doa ia tu mereka dan na tomatoe mamoso terutama makun rai jadi namo makaleleng anak tak kada toki anak maca anak kanja karena doanya orang tua itu mamoso bu terutama kita perempuan ampe komejok kala anak talo masih sekolah purni talik di milo mengaji tabacangi doang aga na bacangi nabi ta Abdullah bin Abbas na maca Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil ko arone ya kumakun rai Allahumma faqihha fiddin wa allimha ta'wil ya orang bacangin nabi ta anakna asalna sapisanna Abdullah bin Abbas namaca de gaga na lupai irpure nang kalinga ko nabi ta tablani budi Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil ya kumakun rai Allahumma faqihha fiddin wa allimha ta'wil ya ko ditapalai sapaban matu ko HP ta TikTok Muhlis Syam 77 jangan lupa di follow. Jemaah sekalian
Anak jangan menyusahkan orang tua. Mega toje itu anak, waktu nadi pernah pura boting, makan jamu apa ketemu tanah. Pas pura boting, lolonga bayi seke, mamula nih. Angkan itu maton na pole, aga nasa bayi ni katina. Kasi rato matamu pole kampungmu, bawar rata 20 liter, eling rita 2 juta lisu. Aja. Angka to runtu laki neke, nape arungo to na kalinga matonat na subuh mana kage? Subuh mana sa kage karma mo pole. Namo durian na subuh to. Padahal yang kalian imawon na. Jemaah sekalian, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Itu matoy pa maka rajin, terutama emak. Kita kada makure pa rajin itu kasi. Waktu na matampu, rajin pa kasi. Apalagi aku maraja-raja di tampu na, sekedar mo nilaga na manyaman sa dipa. Rajin pa ga. Sini na luwa tu tak nangilangang. 9 bulan 10 hari maragang nyawa. 9 bulan 10 hari tak nyanyi tidurnya. Desa kedang modele aga namanya mana sedi waktu nama tampu. Melo ilingki kumatin re mata na bandringi. Melo ilenga mata na yasi. Melo imopang aja mena tapawi. Rajin na kasi bene waktu tama tampu. Bahkan makripan ritepa. Namo iringi ammae. Namo iringi bapak macenne kabaya kasi sabu. Dito panayu lempalo papilicin na tomatoy. Latu kamalino. Na si tati darana waktu tak na jajiang, si tati turbusan na waktu tak na kereswang, roja siwanin na mata, roja siwanin na bapata, si tati wa susun na mata waktu tak mabicu na basusu, dia na yulem pala latu kamalino. Ampai yang masih hidup orang tuanya urus dia baik-baik, yang sudah meninggal doakan dan nimpakan atas namanya. Bu, angkat baca-baca supaya dia nak mata-mata lakai. Buah, ya kau angkat baik baca ye. Kona kiburang minuma lakin na iyan tu lakke dia na mata-mata di gaga makun relan na puji salenidi agay baca bu tengkalingin ni Malaysia bacana agay baca kuya kiburang minuma lakke igarugari minumange mas sampajang ibu suju pacapurang aja lalu gadi na sampajang ko na sabay ko mas sampajang mita we mana serta masuruga apa nangangkiki ko pangalatala makada atakku ye apa angkaki suju ko pangalatala. Agay baca bu, nere ko igar-gari minumange, tenggaling ni malicing. Iya ko ima barakai, dia gagalakai ke mata-mata, dia gagalakai, puji makul rilang, namo mabenik kon rajamanna, namo lambur majama, dia gagalakai tertarik ke makul rilange, ku itu bacangi gue. Agay bacangi, Bismillahirrahmanirrahim. Tagar-gari napa tabaca. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Apa nih? Sisa bipa kuling. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Quran surah Taha ayat 30 asira. Pacapuranna Quran surah Taha ayat 30 asira. Tapi aja to masih lalakai. Angka matolay baca pak ini. Komeki dinakan re baca-bacana binita. Kuna palinakang ibenita minuma pa tabaca ya kapitu dia nakkan retu yang penting tabaca kapitu na patinung tapi dia pagurang na sawadi itu dari ngatalo ibu ikoli suka ini saja yang sobat saya sampaikan wallahul mabila kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.